video thara kan lo lom le veka cheu tuntum video a chuan lir thei abikin two wheeler heng motorcycle kan ti angchi ho bike te scooty te haniang chu hetiang ti danglam chungchanga danina phalle phallo te kan sei vele thungdon ani channel min la subscribe lo ten khonga in min lo subscribe vek ula video te min lo like saka min lo share sakle thak turin kan in ngel masle ani e car te ang lo takin motorcycle bi khianin a body cover khu moi tu kan tiang hi anei tam lo em maya car te chu a engine te a suspension te exhaust te poniang heng ho hi langmang lovin om theide uvek zoka amaro chu two wheeler heng bike kan tiang chi ho te phei hi chu khu moi tu hi nei manglova a engine te ani nang angin a mutlang theide uvek ka chuwang chuanin heng modification chungchanga po hian film khur angai le zolani tikha thuma angin kan bel ni sela thange Supreme Court of India chuan January sang ni le sompakwa khan India ram chunga lir thei reng company manufacturer ten anron siam dan ti danglam khapna thua pasa chuwang chuan lir thei shim ani phung entirnan asan zong te a hlai zong te a sei zong te poniang alan dan ani phung shim ti danglam kha a khap ti na ni deuh ber mai ni chunga khap zinga langsar zual temte tuntuma hian kan han soi lang le dona pakhatna chuan exhaust exchange video masalama po khang kan lo soi to a kara te po heng lir theidang four wheeler kan tiang chi ho anga te po hian phal ani chuang lova kan soi to ang khan chu tiang bokin two wheeler a po hian bike a te po niang exhaust shim hi company ina specification aron soi ang pel le danglam shim ang hi mana khapa motorcycle bi ka phei chuan kan hriat angin kan hu fo angin heng Akrapovic te Daytona exhaust kan tiang chi ho te hi kan hmang war em maya amaro chu heng hi danang chuan man phal ani lawani aizola po abikin traffic pon min man fo hi kan hria anga motorcycle kan man tang puya free flow exhaust kan vo hian riring tak mai bengcheng tak mai sound pitch sang tak ape chuak thina chuwang chuanin midang te tan har satna te thena rir thei khal ve tu dang tan buaina a thlen thei awangin heng hi man phal ani lawani tin kan hriat hrimata na tha chu Akrapovic te Daytona exhaust kan tiang chi ho hi bike a man na tur bik deuh bike company ne na inrem siam na nein chu tiang anga a man na tur bik bike chu siam ani a chu tiang bik ni lo a chuan man phal ani lo tinai chu tiang bik ho bike ka chuan entirnan registration kan ti khan registration certificate a inziak langtel thina kan certificate a khan kan RC certificate a endorsement na omtina ni chu a inziak langa khatia ang man phalna bik lir thei ani ti kha a inziak langa achuang tel thina ni chung ho ta ne ro chuanin buaina omlem lova heng aizola kan mu superbike kan ti ho then khat te po hi chuti anga company inrem siam sa anga ronvo ani hloma then hi a thene roi chun thak ve to thowa heng company ina registration certificate a aron zialan sa chuang sa ang chi hi chu phal ani thowa buaina omlem lowani exhaust ring tak ti ang chi ho kan lo wa ni chuan khochunga kan khal reng in film khure ro chungai hle traffic police te chuan in min enjui le deuh vong mai thina ni chuwang chuanin film khur angaya dan phal chu ani lowani ti kha lo thretai la tin tunlai la tak pakhat kan hriat tel hrimata na tha chu Royal Enfield thau bike a hian ama company ina aron vuwa sa exhaust hi chu abeng cheng lem lova tunlaya chuak thar ho phei chu BS4 te BS6 te po aniang chu ari hi zoi to em mai beng cheng a om lovani midang ta na ngai thak se om ang chi kha chu ti ni lai chuan then khatin aftermarket ami exhaust Royal Enfield ta man tur chi thau chi kha ring tak mai free flow te kan vuwa dum maya heng hi then khat chuan phalamo kan ti thina Royal Enfield ta kan vuwa thin ho po hi phal ani big lawani ti kha kan hriatna ti zau tu tan kan han bel tel ni sela apani na chuan engine modification motorcycle heng bike modifiers kan ti ho asiam danglam thin then khat chuan a cylinder te kan board a kan ti kuak zau bel ani deuh ber chu stiang chuan kan siam danglama a engine performance te lo chak jong nan ani lo point a carburetor a
ni carburetor hmang chi chuan an nozzle size te kan ti liana kan ti dang lama fuel tam zawk alo lu theinan ti chuan ama stock air filter kha kan thlak ta thina heng aftermarket kan ti ang chi ho air filter performance air filter kan ti ang chi KNN air filter te niang chu entirnan chuti ang chi te chu kan thlak bok thina kan vua chuti chuan kan bike performance kha alo chak pha thina amaro chu heng engine modification kan ti shim hi kan soyang khanin phal ani lawa chuti ni lai chuan advantage kan nei na kan soi lang tel shim manga a engine chung kha kan endik tu telamin kan dan keng ko tu telamin anron hu ve vek kher thei to lawa anron en vek thei to chuang lawa chu wang chuanin chance chu kan nei ve tho amai ro chu traffic police emo RTO regional transport office lamina an hriat ero chuan dan phal lo ani wangi min man theya kan lir theite min hren sak thei ni ti kha hretel hrim bokila hetianga kan motorcycle engine te kan lo ti dang lamani pon danang taka khal chua man kan du ni chuan kan lir theite chu Automotive Research Association of India ARAI antia hian endik turin aken theya a endik tir le theya ti chuan Indian standard India rama specification man phal dan an soi ang nena a in mil ani chuan man le theyani ti ro chu kan hriat anga ya test apal tlang phot chuan danangin a khal le theya amaro chu hei hi Mizoram anga chuanin ti ngai na takpo om chi alawa ARAI hi India rama kalkat khuki ni tan chan nai berani mai theya Mizoram hian nom ve chi em ka hrelowa an om ero chuan ol samani maya an om chuka hre chuang lowa kan lo hria ni ero chuanin thu than ni sela apa thumna chuan chassis modification motorcycle chassis hi tan thenemo adang zom bel emo lir thei alan dan hrim a pian hmang tidang lam theya siam dang lam hrim kha phal ani lowa zom bel vel harli yang deuh tura han zom bel sei velemo khatiang chi kha phal lo tina ni chu palina extra wheel kan motorcycle registration certificate chuan kan lir thei ni phung chiang takin ain jiak thina kan certificate two wheeler ani ti ain jia chuan two wheeler ani tur tina ni maya ke ni nei ani tur tina chu ke thum nei ani chuan ke thum nei tur tina ni maya chu wang chuanin kan certificate omang angkha kan lir thei ni dan tur tina ni a kan du wanga ke ni nei kha ke thum nei a lo siam vengot te ke li nei lo siam vengot te kha phalani lo ani tin chu ba ka chuan ke thum nei si anga asira thutna om ang chi kha khang kha phalani lawa asira midang thut thei turanga lo siam kha lo da bel vengot phalani lawani tin Mizoram bi ka po kan hu fowin ka ringa two wheelera abikin scooty ya bike ka po om thowa pian phunga rual ban lote taksalama har satna nei te ta ne ro chuan RTO phalna lakin ake wobel te khatiang chi kha phalani a phalna kan la lawe ro chuan lo ti vengot kha thiang lowa tin pian phunga rual ban mi pa ngai ni omang takalang Mizorama aizola ngei po hian scooty a ke pani wobel avaya keli nei mi pa ngai a kan ngai si khal te po mu turan omani hengen phalna an la reng nge chu ka hrelowa mi pa ngai tan chon phalna hei hi an pe thei chi em ka hrelowa an pe ngai po ka hrelowa pian phunga rual ban lo disable kan tiang chi ho tan hi ro hi chuanin permit hi pek thei ania chungte chu kan hriat na ti zau tu tan kan han soi ber hrim ni se Mizoram ai ro chuanin claim te chau hetiang hi mu tur a omani apanga na alternate fuel college project vela electric motorcycle emo LPG emo CNG kan tiang chi te khatiang chi gas mang ang chi po khaniang project angata na kan lo siam ani emo aftermarket conversion kit kan lei mangin kan lir thei kan bike te kan scooty te kan lo tidang lam ani pon phalna kan nei ani ngot lo chuan van tlang muna khal chu phal ani lawani electric bike kan tiang chi te tuna hianin India rama po electric bike ang chi te electric motorcycle kan tiang chi hi ron chuak thar tu te po ma then phei chu chuak to te po ni mela henge ro hi chu sarkarina ashiat puile phalna thapa company ina asiam ani wangin henge ro hi chu phal ani a mani thuwa project anga kan lo siam kan lo ti ve ani ero chuan phal ani lo tina ani chu chung chu lo hriat bel atan ni bok chela aparukna chuan horn change aftermarket ami heng horn chi sang chengkol horn kan ti thin ang chi te air pressure horn shim ang chi te po hi niang
เฮติยังฮีข้อชูงามันพัลอันนี้เราวันนี้ที่ข้าเราเทตาบกตาอีละไบค์เช่นขตาวัวกันอมเละทีนะเจงกอลโฮนังเตกันนุงามีเอโมกันมามีเตมตานให้เฮียนฮาร์สนาเทนเทียอบีกินกันมาอัตแลนติตานโฮนกันหันเมอินมอเตอร์เลียนเลาตลาเนมตีอินบวยตะกินลีร์เทยกันมาอัตแลนขัลตุคาอาอมพาเทียจู่วางจวนเฮงเจงกอลโฮนกันเตียงจีเตฮีมันขับอันนี้พัลอันนี้เรานี่จู่หุยละระอปัสรีน่าจวนสโตรบไลท์ LED light เตปอนียงา HID เตปอนียงาเฮง aftermarket ดอระอันจดชินหัวอังไลท์ช่างเองตักประชวกเทียงจี high intensity beam สังจีหัวอังฮีพัลอันนี้ละวะ HID เต projector อังจีเตมันพัลอันนี้เชียละวะอามารอจูเฮง daytime running light อังจีหัวฮิจูพัลอันนี้ทุ่งดีร์ไทยกันโตเตตานมินเลวมูฟีมาสักไทยนัตูรันนี้วางินมันพัลอันนี้LED light เพจกอังจีหัวเตปอฮี flashing light อังจีหัวเตปอฮีวัวขับกลัดนี่อปารีน่าจวน low quality alloy wheels ชิมฮิมันพัลแล้วนี่ละวะกันโลมังอันนี้ปน company ทะเลมโลกันเชียดเจียนปนนี่โลเตียงอังจี company quality เซตักอังจีฮีมันโลตัวนี้มันพัลนี่ละวะเฮีอาชันประคัดนี้หลังจูอินโตทุตาเบรกหันเมทุตเตโมบังหันเตาปัลเตโมอินอลอยหุยสฮีอลาวเตียกมกเทียข้าลีร์เทยขัลตูตานเละมีดังกงซีรักลตานปนเนียงมีดังตานฮาร์สับนาเทนามีดังตานเจ็ดส่วนนะเละขัลตูตานเงยปนต่อส่วนต่อปัลเทนานี่วางินควอลิตี้เนียมตักอลอยหุยมันฮีอารมจางเลวะมันพัลเลวนี่อปะกัวน่าชวน fancy number plate ติดเท่าขานี้แห่งโฮฮีการาพกขันขับเวกเทวนี้ number plate high security plate กันเตียงจีอันนี้เราชวนสรการเฮียนมันพัลละวะสรการินา approve high security plate อารอนอีสูงสวัสดีพัลอันนี้ขัดที่จงค่ามอเตอร์ไซค์ที่ดังลำจุงจ้างดานินะพัลละเตะกลางปุยกันหันไทยลันเทตจูนี้มอเตอร์ไซค์ที่ดังลำจุงจ้างดานินมินพัลสักเช่นขัดเตะประคัดนะ body wrap อินเดียรามาชวนบอดี้แรปฮีอาลาร์ไม่หลัวระคู่เมนเลนกันตีไวรัมกันตีอย่างอาจจะเพกุชวนินอันอวดขบมายะมิโซรามาโปมีเองมาจัดชวนกันอวดระa full body กันแรปดูนี่พออินเฮีอามาออริจินัลคัลเลอร์อังเจี๊ยรงอันนี้เราขัดชวนินพัลจุนิเจี๊ยเราหน้าจุงินด่านเก่งกอตุเตนาอันเชียร์ชันไม่ไทยเราชวนทริกอมเวียข้าตีด่านอมเวนี่ทริกเตกันอินชิลปานิจูมีนี่ไล่ชวนินสติกเกอร์เตขัดยังซีกันขัดกันเบลรังลุตุกันนี่ปนเบลพัลเนียเรปขับพัลเนียพัลนัดเจนนะอมนี่จูการะคาน 50% original คัลเลอร์นี่ตัวตีนี่ขัดยังเดาซีข้าอันนี้น้ำพุงชวนนี่ไม่ขัดยังซีข้าอามารอจูทริกครั้งอามันเวทเฮียปาร์เลลุตุกันมรังเลลุตุกันตีรอชวนินด่านเก่งกอตุเตลมินามินเหลามันนี่ปนจันฟุงรอจูกันในฉันลุตุกเลี้ยมเหลาที่ข้าเราใช้เตลชิมมิละบอดี้เรปฮีพัลจินเอามาจูมีนี่ไล่จวนินเลี้ยมาหันโฟลเร็ดดูปนโฟลด่านทริกข้าอมเวทเท่านี้ที่ข้าก็หันสอยเตลเวชิมนี่เซลาช้างเงอปัจจุบันจวนตายาร์อัพไซซิ่งให้พอฮีพัลอันนี้ตายาร์ทักชิมเตจูลิวเทยการะเตโปอัฐยกันตียงคันอาเกเตเราเชเวทเฮียเรารัลเวทเฮียทักพัลนี้ตาพอเฮียนกันทักกันนี้รอจวนิน company specification รันเสียมังค่าดังลำตัวนี้เราทีนี้จูมีนี่ไล่จวนทริกประคัดอมเลทเฮียจูเอ็นตีนันยามาฮ่า FZ25 ฟังอาเฮียน25 FZ25 กันตียงอาเฮียนอาเกนุ่งลำตายาร์ไซส์140/70 MRF ตายาร์เราหนิตาเซอาเกมา100/80 MRF ตายาร์เราหนิตาบ็อกเซอิตายาร์อัพเกรดดูนี่จวนอิทักดังลำดูนี่จวนเอ็นที่นั่นคอมพานีดังพิเรลี่กันที่ยังจีเขาเตะกันที่ยังเสียมเขาไซส์ค่ะไซส์ number จัดอินอังจีอาคาร MRF ตายาร์อินไซส์เลียนเช็ดเตะกันที่ยังข้านะอมเวทีนะจุดที่ยังจวนที่ดังลำดันจันส์ข้าอมเวทเท่านี้มินเรามันปลามินเราใส่เซลปลานี่ปนเฮ้ย company อินะ manufacturer specification นะจวนจุดที่ยังจัดจุดนี้ให้ที่ยังจัดที่อันนี้เวทเท่าล้อมที่อินจันหุ่นกันละในเวทเฮียทริกกันนี้เด็กเบรังจูเวทเท่าปะทรัคเตอร์เกตกันหัวรัววันนี้งดเหลาชวนิน
a ke han thla ka han ti dang lam thet te hi chu hlai tak te ni lo chuanin a hlo om lu tuk lem lo ni in ka hria a ke ma chuan ngai dan ka nei a chu wang chuanin chance kan nei ti na ni chu a pathum na chuan body kit two wheeler then khat hi atira company na ron vuah ni lem lo body kit sang vuah tur a hnual le tur hi om thina heng hi company na ron siam hrim hi chu phal ania tin company na aron siam che lem lo entinan leggat kan tiang chi te che sual pala kan lir thei te chetur veng tura engamo kan vuah hi chu phal ania amaro chu chuan kan lir thei ni na le alandan azong ti bo vek khop a vuah kha arem lem lova a chassis te kan ti dang lamani ngot lo chuanin vuah phal ani apalina chuan suspension motorcycle suspension hi khalanom jok phana nemo a performance alo that phana nemo ani chuanin thak phal ania entinan heng telescopic suspension kan ti te po hi USD suspension kan ti anga te hian thak phal ania a rear suspension bi ki gas charge setup kan ti ang chiang po hian thak phal ania a suspension shim hi chu performance alo nom phana tu te ni chuanin ti dang lam phal ani thak phal ani ti nai chu pangana performance remap hi ti thei ani deuh beramaya hei than chu thil lang sar te pawh ni lova tin phalna ang thlapa ti du pon hei hi har salem lova amai ro chu professional in anti ngai certified person in ve thunga dananga kan ti don ani chuan amaro chei poi trick ala om vele thowa kan lo remap du ni pon kan lir theite athiamina anti thoni chuan har sanna om lem lo kan traffic duty emo RTO lamine mo darking ko tu lamten anron hu thei to lo thilani wangin hei hi chu ti thei angangai ani aparukna chuan auxiliary lamp headlight kan tiang thin ho hi ti dang lam phalani lowa kan sei tong khan projector lamp te mo HID te mo a bulb a uat mil puyang thlapani lo chuan vavu a va kha phalani lowa chumi ni lai chuan heng auxiliary lamp kan tiang chi ho eroi chu vo phalani a amara chu hei po hi kan bike kan lir thei headlight stock headlight a headlamp omna level aya sanga mo a level puya da phalni lova aya niama kan stock headlight nuaya om ngai turani tin khochunga chit thi arem lem lo long right dang chi te anga hi chuanin apoi lova ti en phal vekania maro chu khochunga ti eng pu patlan te hi midang te tan har sabna thlen the wangin khochunga hian ti en phal ani lem lo wani LED headlight bulb fa LED vo hi phal lo ania chumi ni lai chuan DRL ro chu midang tang kan lir theite chhun enga te zana poniang mu alo ol sampha wangin vo phalania heng backlight te indicator light ta te po hianin LED chu vo phalani ti kha lo hreta bokila apariat na seat treatment motor vehicle lakin seating capacity ti dang lamero aphal lowa a seat thut alo nom pha jok na ne mo chuan anom pha jok na yang chu khatiang chi ya chuanin ti du bel te mo amoi hnai zo ka han tuam te mo khatiang te kha chu aphal veka amai ro chu a seating capacity ti dang lam kha phalani lawani aizola tamtak abikin hmutur a oma lir thei then khat war em mai kan omani hemi bi khe seat lo pai then a then chu kan lo kata a then chu kan thon boka Royal Enfield thobi ka hian Classic 350 hawa hianin atam maya a seating capacity registration certificate a pahni ti injiang reng chung si in moi kan ti zo ka wangin kan modify a seat nung zo kan thon thin ani hei po hi dan phal lo ani ti kha an soitel ni sela pakwana safety features motorcycle a heng alok ang chi te security system shim GPS tracker kan tiang chi te hetiang hi vo phal ania maro chu kan lir theite kan khoi dang lama ngai thina wangin electric wiring te a warranty ero chu a khoi poi ve thei mai theya film khur ero angai kan lo vo ani pon kan lir thei company warranty kha ati boi theim ti ero chu kan hriat ma sak a tha ani somna convenience features kan lir theya thilrem chang then khat entinan mobile holder angte side bag ang chi te storage bag kan tiang heng saddle bag tin crash guard ang chi te tiang ho hi vuwa
danin min phal sak ani ole khati jong kha tuntrum video ta na kan han ti le thaita chu ni a video mi lo thil tu jong jong te chunga lom thu kan soya kan channel te min la subscribe lo in omni chuan khonga in min lo subscribe sak thek ula kan video te min lo like saka min lo share sak thek turin kan ngen le cheu ni e lo me